A evo i kratke hronologije. Od drugog zasedanja Avnuja u Jajcu 1943. slavio se 29. novembar sve do 2001. godine, nakon čega je kao državni praznik ukinut odlukom Savezne skupštine. Ubrzo je prestala da postoji poslednja država Jugoslavija. Šta nam je danas od nje ostalo, istraživala je naša Tanja Komarica. Na Dan Republike gotovo pola veka generacije i generacije jugoslovenskih đaka postajale su pioniri. Održavale su se svečane akademije, ispaljivali počasni plotuni i delilo ordenje. Danas, 2 decenije od kada je zvanično prestala da postoji država i ime Jugoslavija, simboli svega onoga što je predstavljala mogu se i dalje videti širom Srbije. Poput grba SFRJ sa 6 baklji koje zajedno gore, a koji, iako nije u upotrebi od 1991. godine, u gradskoj bašti u Nišu stoji postojano. Najlepših praznika moje mladosti. Dan Republike, tad se 3 dana nije radilo, putovalo se širom Jugoslavije, širilo se bratstvo, jedinstvo. Mnogo me to podsjeća. Idem u selo, poju se svinje, znaš se svinjokolj. I tako lepo provedemo 2 dana, 3. A, svinjokolj, čvarc, slanina. Dan Republike? Da, Dan Republike, pa ja sam rođen u toj državi, školovao sam. Sad nema ništa toga. Jednog od najvažnijih praznika SFRJ sa nostalgijom se sećaju i u Kragujevcu, gde je baš uoči Dana Republike sa proizvodne trake izašao i prvi serijski izrađen Jugo. Automobil koga je danas, iako proizveden u skoro 800.000 primeraka, na putevima sve manje, ali koji i dalje privlači veliku pažnju. Ovaj Jugo kabriolet ima zanimljivu oznaku, on je Jugo Ćao. Država, kao što znamo, se raspala, ali ovaj Jugo je opstao od 2003. godine i to je jedan od poslednjih koji je izašao sa trake nekadašnje zastave i dan danas kada se pojavim bilo gde, znači mogu da stanem pored najnovijeg, najboljeg automobila, svi ljudi će da priđu i onako nostalgično da gledaju u Juga, pogotovo što im je zanimljivo jer je to kabriolet. Osim Juga, istorije i nostalgije, šta nam je još ostalo od Jugoslavije? Tu su preduzeća, udruženja, organizacije i ustanove koji dalje ponosito nose i neguju prefiks jugoslovenski, poput poznate novinarske agencije, Nacionalne asocijacije turističkih agencija, Komiteta pravnika za ljudska prava, muzeja i kinoteke, koji predstavljaju naše kulturološko i istorijsko blago. Jugoslovensko dramsko pozorište osnovano je 1947. godine, a pod upravom Bojana Stupice u njegovom stvaranju učestvovali su glumci iz Beograda, Novog Sada, Zagreba, Ljubljane, Sarajeva i Splita. Prva predstava održana je u aprilu 1948. godine, pa tako punih 75 godina pod istim imenom, ovo reprezentativno pozorište predstavlja kulturni centar ne samo Beograda i Srbije, već čitavog regiona. Ona živi u, možemo reći, u kulturnim krugovima, dakle imamo i dalje jedan značajan broj stvaralaca i mlađe, i srednje, i starije generacije koji jednostavno smatraju da pripadaju tom jedinstvenom kulturnom prostoru, što je meni nekako i dalje pokazatelj da neke pozitivne tekovine postoje. Čekao sam da dođe drug tip. Neke od tih tekovina Jugoslavije pripadaju filmskoj, pozorišnoj, likovnoj kao i muzičkoj umetnosti. A među njima je zasigurno i čuveni srpski rock band Ju grupa koji baš 29. novembra proslavlja svoj 53. rođendan. Tanja Komarica, Blic televizija.